Hapa tuko mtrashi, tuko Kanyamahoro, tuko napingana juu ya opposition ya nani ya kuchunga adui ya bila tudeborde me tuko shaka tunampiga, tunatoka matrashi tunatoka kabisa, tuko nampiga kabisa, tuko na imani kama sai tunakamata 3 antenne, tuko naendelea sana kabisa. Tunaamini kama kufikia magharibi tutakuwa tuko ngambo za Kibumba. Hapa ni koalisio ya mama zetu zote za wa patriote, kuko FAR, kuna kwa PRMF, FPK iko, Kasingie iko, si wote wanaungana nafasi moja pamoja na bandugu wetu wa SMC na zingine mfumo zetu tuko pamoja. Tuone kama adui asingie kwetu Goma. Na operation tunaamini kama leo tutamtosha na tutadhibiti Kibumba. Kitu kunarekishia Kibumba juu askari wetu wanajipanga mzuri sana, wasoda General Kanyandekwe, wasoda General Mbokani na Commandant wetu Tebuka. Tukawa tunajipanga sana kabisa. Sio tunajipanga juu ya kupiga uadui. Manyumba iko, Sheribe iko, Lima iko, na Franke iko, na Steve na iko. Antuka tunaungana mkono juu kutosha huu mji. Vitu tunapiganisha vita juu tuweze kumtosha kabisa. Sio tuko pamoja vraiment. Tuone kama tutafanya namna gani. Hata pata salama leo. Kutana kama ni moga sana kabisa. Okay. Okay. Tuka tunapiganisha tuone mwisho. Sawa. Tuko na TD wetu nani Mike, tunakuwa na SD Kaniki, tunakuwa na T3 Karamura, wanajipanga sawa kabisa, wanasubiri kuangalia kama vita itafikia upande gani. Na tunaamini kama kwa siku za kesho kabisa adui tuko naye hatafanya kitu. My force. PRM force inajikaza sana, najipanga vizuri kabisa. Hata sirazi ile namna gani tuko pamoja, tutaweza kufunga vita. Tuko na S3 wetu, PMF wetu, José najipanga sawa kabisa. Mimi naangalia hapendi kuachia mkubwa njia kabisa. Tunaamini kama kweli kesho tutafanya ya kufanyika. Colonel Katuva na ameingia, anatoka kwa pekulinya ya kwanza, anarudia anakia tupatia report tuone kama tutafanya namna gani. Antuka tunaendelea vizuri.